umwami Yesu yavuze iki? Yavuze ko dukwiye gushaka mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Iriya verse cyangwa uriya murongo mukwiye kufata mu mutwe, uko nigo rufatiro rw'ibyo turiga byose. Matayo ibice 6 umurongo wa 33 mukwiye kumenya. Mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo niho ibindi byose mukeneye muri isi muzabyongererwa. Iby'abisi biruka inyuma, Imana yavuga ngo izabiduha nk'inyongera. Tubanje gushaka mbere na mbere ubwami bwayo no gukiranuka kwayo. Aho rero tubona rero impamvu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwitwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Amen. Bivuga ngo Yesu biriya bintu bitatu twabonye ejo nibyo yakoresheje. Kuvuga ngo proclamation, kwamamaza. Kubera ikiriya point ya mbere ubwami bw'Imana bukwiye kwamamazwa. Tuwe mu itoro tubyita kubwiriza, sibyo? Ariko mu bisanzwe muri sense y'ukuri ni ukwamamazwa. Nuvuga ngo kubera iki? Kubera ko twabonye Kingdom Manifesto, yuko iriya manifesto ni gahunda. Amen. Nuvuga ngo ni nko gufata mikrofone ukavuga ati dore ubwami bwanjye ikizaburanga niki, ineza buzanye ni. Rero urumva ko mbere na mbere buramamazwa. Niyo mpamvu uzumva hariya ngo Yesu arangurura ijwi inshuro nyinshi. Yari arakora proclamation y'ubwami. Amen. Haleluya. Kwamamaza, nabwo ari kongorera. Kwamamaza. Kuko ni muri cya gitekerezo cya manifesto. Abana muri politiki bavuze ngo ishyaka runaka rifite manifesto. None bagakora discours programme. Ati rero mwebwe ni mu ntora nzubaka amashuri nzagira gute, barabongorera. Bajya ku Rwanda bakavuga. Uko riko na Yesu rero yaje, kuko n'ubwami yaje kwamamaza. Amen. Akwiye rero gukora iki? Proclamation. Amen. Iriya point ya mbere, kuko ni gahunda aje kutubwira. Mwibaza ko hariya Matayo 5 hahirwa umunani hari Lewi Beatitude. Mwibaza ko yazivuze gute? Yari cyanyuma arigisha ngo ndi hano nababwiye yuko yarangure nijo hahirwa, hanyuma bose bakamutega amatwi, bari ibihumbi. Amen. Hahirwa bakene mu mitima, ayibise. Amen. Abahirwa bafite inzara n'inyota yo gukiranuka nibo bazahazwa. Hahirwa bafite imitima iboneye nibo bazabona Imana. Yabivuze ari ukwamamaza. Uko ari amagambo hahirwa umunani bayita ko ariyo manifesto y'ubwami bw'Imana, niyo constitution y'ubwami bw'Imana, ni itegeko. Urabyumva? Haleluya. Noneho impamvu ari by'ingenzi nuko umenya ngo n'ubwami bwujuje ibyangombwa, gusa n'ubwami butameze nk'ubundi mu miterere yabwo no mu mikorere yabwo. Amen. N'ubwami bufunctiona ku zindi principe zitandukanye na principe z'ubwami bwo mu isi, ariko yitwa ubwami. Twabonye henshi se batubwira ko Yesu nta kindi yaje kwamamaza ubwami bw'Imana. Hanyuma mu nyuma agafata umwanya wo kubwigisha abumvise abwamamaza, no akaba ibisobanuro byabwo binyuze mu migani. Imigani myinshi y'ubwami. Iriya migani rero yari point ya kabiri rero kwigisha kugira ngo babusobanukirwe. Amaze kubwamamaza barakangukaga, noneho bamukurikira akabicarika akabigisha.
ntabwo yigishiriza mu migani, ntabwo avuga ngo abwiriza mu migani, yigishiriza ipfu ya kangahe? Ya kabiri. Hanyuma abarwayi bari muri bo akabakiza, abadayimoni akabirukana. Amen. Ibirema bikagenda. Iyo ni ipfu ya gatatu, demonstration. Bati yewe nibwo n'ubw'Imana ubu bwami. Haleluya. Amen. Noneho mukomprene hano kurikire, nyir'ubwami bamwita monarch. Amen. Haleluya. Monarch. Ubwami bwiye bwitwa monarchy. Iri jambo rero riva mu Kigiriki monarchs. Wango yaba mu Kilatini, amen, byose bituruka kuri mu Kigiriki yitwa monarchs. Ni kuvuga iki? Harimo amagambo abiri, hariho monos, umwe, one, single, umuntu umwe. Hanyuma anditseno arko ini hash, amen, rule, gutegeka. Mumva ni mu iteranye rero, umwe gutegeka. Ni kuvuga iki? Ni ubutegetsi bw'umuntu umwe. Bayibise iyo bavuze kingdom, iyo bavuze monarchy mu Gifaransa, monarchy mu Cyongereza, baba bavuga ubutegetsi bw'umuntu. Bayibise Yesu rero ni monarch. Amen. Haleluya. Mu bwami bwe, amen, yose byumvira ubushake bwe. Turaza kwibona. Imana ishimwe. Ushobora gukizwa yani ibyaha ukazarinda uva muri iyi si utaraba mu bwami. Bayibise kandi benshi rero niko bimeze, kuko kugira ngo ube mu bwami ukwiye daboro kubwumva, amen, buri proclame, ukabusobanukirwa mu kukwigisha, hanyuma ukabona demonstration yabwo mu bikorwa by'ubwami, imirimo y'ubwami ikabugaragaza. Ugatuma bwa bundi rero kuvuka ubwa kabiri muri Kristo ni ukuba wavukiye mu bwami, ukitwa umwana w'ubwami. Kumara kumenya ko rero gukizwa ni ukuvuka mu bwami bw'Imana, ukaba umwana w'ubwami. Amen. Hanyuma batangira rero kumenya iby'ubwo bwami. Abantu benshi rero ni abakristo ku isi, ariko ntabwo bari abana b'ubwami, kuko ntabwo babizi. Amen. Iyo igikomangoma kitazi ko ari igikomangoma, iyo igikomangoma kitazi ko ari igikomangoma, ntabwo bakikoreza inkwi. None se wayibise? Niba uri mu gihugu runaka ntabwo uzi igikomangoma, bazaguha ibidomoro byikorere, ko ntabwo bizi ibyo urimo. Ariko numenye kuri igikomangoma n'ubwo waba uri hehe, umenya urwego urimo, utekereza nk'igikomangoma, ukavuga nkacyo, ukagenda nkacyo. Wayibise? Ushobora kuba umukristo ariko ko ukaba utari mu buzima bw'ubwami kubera ubujiji, utabizi. Kuko ubwami bukwiye kwigishwa, ariko bukwiye gutangira kwamamazwa. Hanyuma byarangiza ukwizera kwamamaza ukabyara iki? Imirimo y'ubwami, kugira ngo habe demonstration du royaume, habe ubwami ukagaragarira abantu ko atari amagambo. Amen. Abakorinto ba mbere 4:20 ni mubizi, ubwami bw'Imana si ubw'amagambo n'ubw'imbaraga. Amen. Ntabwo dushobora guproclama ubwami bw'Imana tukabwigisha, hanyuma Umwuka Wera nimba tufite kwizera ibyo tuvuga, haleluya, hanyuma Umwuka Wera areke kuzana demonstration. Ni ngombwa azane demonstration, ni ngombwa abugaragaze, ni ngombwa imirimo y'ubwami igaragare, abarwayi bakire, haleluya,
ibitangaza n'ibimenyetso bikoreke, ibiranga ubwo bwami bigaragare. Amen. Na niyo mpamvu Yesu yongereje ku ijambo ngo mugende mubwirize ubutumwa bwiza byaremwe byose. Amen. Mukiza abarwayi. Wabibise? Muzarambika ibiranga ku barwayi bakire, muzirukana abadayimoni n'abimenyetso byose. Kubera iki yabishize hamwe no kwamamaza ubutumwa? Nuko nibuba proclaimed, nibwamamazwa, amen, bukigishwa, akwiye kuba demonstration yabwo, ngo ibitangaza n'ibimenyetso bizakurikirana, amen, n'abizera ubutumwa bw'ubwami. Kuko ibitangaza n'ibimenyetso nibyo kwapiya, amen, iriya manifesto. Imana ihabwe icyubahiro. Rero turi mu bwami rero bumeze gute? Ubwami bumeze gute? Ubwami bw'Ubwongereza bumeze gute? Constitutional monarchy, la monarchie constitutionnelle. Ubwongereza buyoborwa na ministre w'intebe, premier ministre. C'est executif ise. Amen. Haleluya. Ariko bari mu bwami. N'umwami nawe aboshwe na constitution. None ikitari constitutional monarchy, monarchie constitutionnelle kibari iki? Absolute monarchy. La monarchie absolue. Bivuga ngo ni jewe Yesu, ni jewe nta wundi. Na wundi to sharing a power. I am the only ruler over everything in my kingdom. Amen. Nta premier ministre, nta executive niki, yose maboko ye. Amen. Niyo bavuga ngo c'est le monarque par excellence. Ngo ni monos. Cyo bavuze cyo tuvuga hano ngo giye byumva ntya. Ntabwo uraba mu bwami bwe. Mu bwami bwe ntabwo bavuga ngo byumva ntya. Ntabwo ari yo. Kuko definition ubwayo ibipfuye. Ni ubutegetsi bwa monos. One person. Single. Amen. Single authority. Wenyine. Reka tubisome. Nero barakina. Ntabwo barumva iby'ubwami. Ngo ijambo ry'Imana ngo je mbyumva. Ntazi ibyo arimo. Kabisome. Abaroma 11:33-36. Romains 11:33-36. Mbego uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero, imigambi yayo ntishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza cyangwa ngo abe umujyanama we? Ntabwo akeneye ubujyanama. Kugira ngo ayobore ubwami bwe ntakeneye inama. Nimba adakeneye inama ninde? Absolute monarque. C'est monarque absolu. Absolu. Kuko ari mu Bwongereza premier ministre ari abonana n'umwami cyangwa umwamikazi ya gihari. Amen. Bakagina inama uko igihugu kiri buyoborwe. Ariko we hano ngo ntabwo ajya inama. Hanyuma uravuga ngo ubyumva atyo, urumva gute? Ntabwo uri mu bwami bwe. Dukomeze reka rirarangira. Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture, kandi byose ari we bikomokaho akabibeshaho, akaba ari nawe tubikesha. Icyubahiro kibike iteka ryose. Amen. 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 Ça c'est la monarchie absolue. Ntawe bajya inama akora bakurikira ngo il fait tout. Amen. Alléluia. D'après le conseil de sa volonté. Ntabwo ari na kukubaza wowe. Bifite implication ikomeye cyane hano ku nyigisho z'ubwami. Amen. Ntabwo ari na kukubaza ngo ese ubona rwose iriya nzu nubwo yitirirwa ariko mu bisanzwe byose ni ibyanjye.
sinabivuze muri Zaburi ya 50:12 ngo ninsoza ntabyo nzagusaba. Navuze ko isi ibiruzemo n'ibyanjye. Rero mwana wanjye iriya nzu rwose turabona yuko wayitanga noneho igakora imirimo y'ubwami. Niko azaza akuvanamo. Ntabwo turamenya ubwami turimo. Soma Efeso 1:11. Kubw'uwo natwe twarazwe umurage tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo. Amen. Voilà. Ikora byose uko ibishaka. Voilà. None ubwo bwami bwe wakwitwa gute? Monarchie absolue. Absolute monarchy. Nta nama akeneye. None tukiri hano turakomeza. Mumva abantu benshi bari mu rugo bwami? Mumva abakristo benshi bari mu rugo bwami? Barakijijwe, barihanye ibyaha, bateje kujya mu ijuru, ariko ntago bari mu buzima bw'ubwami. Wabibizi? Kuvuga mwami Yesu ni kimwe, ariko kumenya icyo uvuga ni ikindi. Kadukomeze. Ninde yigeze kugisha inama kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera, akamwigisha ubwenge, akamuha uburyo bwo kwitegereza. Amen. Manirabaza. Ninde? Nawe. Amen. Hallelujah. The kingdom, understanding the kingdom, how the kingdom of God operates. Tumenye uko ubwami bw'Imana bukora. The kingdom of God works by principles, keys and the protocols. Ni kuvuga ngo ubwami bw'Imana bufite principe zabwo, bufite protocole zabwo, bufite amen, bufite regulations zabwo, amategeko, amabwiriza yabo. Ni kuvuga ngo ntabwo bukora nk'uko ubwami bw'abantu bukora, bufite ibyabwo by'umwihariko. Amen. Nidushaka kubimenya, haleluya, reka dusome Matayo 20:1-16. Uraza kubona kimwe mu bintu cyerekana ko ubwo bwami ntago bumeze nk'ubundi. Ukuntu bugenda, ukuntu bukora muri bwo ntabwo bimeze nk'ubundi bwami tuzi ku isi. Ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umuntu ufite urugo yazindutse kare gushaka abahinzi ngo bahingire uruzabibu rwe. Asezerana n'abahinzi idenariyo ku munsi umwe, abohereza mu ruzabibu rwe. Isaha 3 arasohoka asanga abandi bahagaze mu iguriro ntacyo bakora, nabo arababwira ati, namwe mujye mu ruzabibu rwanjye ndi bubahe ibikwiriye. Baragenda. Afite uruzabibu rwe, sibyo? Arashaka abahinzi. Aragiye kuko kera abantu bafite ahantu hanini cyane h'ubuhinzi, ndavuga cyane byerekeye biriya bihugu bifite imizabibu. Amen. Noneho bagendaga gushaka abakozi n'andi buvuga ku iseta. Hari ahantu nyine kuri place bari bahari bategereje uza kubaha akazi. None nyiri umuzabibu rero aragenda afata abambere. Hari umushahara babwiye? Abambere hari umushahara babwiye. Denariyo. Abambere. Tangi. Denariyo ku munsi umwe. Kontra irumvikana? Umunsi umwe denariyo imwe. Hanyuma mu nyuma asubirayo. Ariya ku iseta. Azana abakabiri. Wari amafaranga yababwiye? Yababwiye iki? Ibikwiriye. Ndi wahe ibikwiriye? Mu bayi normal. Oya mu mikorere yo muri isi. Mu bayi normal. Ega nako birarangira dukomeze. Baragenda yongera gusohoka mu isaha 6 n'isaha 9 abigenza atyo. Isaha zibaye 11. Iyo 11 yo muyitondere rero.
Isaha zibaye 11 arasohoka asanga abandi bahagaze, arababaza ati ni iki kibahagaritse hano umunsi wose ntacyo mukora? Baramusubiza bati kuko ani ntawaduhaye umurimo. Arababwira ati namwe mujye mu ruzabibu rwanjye. aribyo yababwiye. Mugeze mumva bamubaza none uraduhemba iki? Buri cyiciro cy'abakozi gifite umwihariko. Amen. Yatangiye avuga bariya mwe muze ndabahemba denari imwe ku munsi. Abakabiri avuga ngo ndabaha ibikwiye. Abagatatu hanyuma basa 11. Amen. Haleluya. Bobo ababwiye iki? Ibyo birwanjye. Twumve rero igihe cyo guhemba rero. Bugorobye nyir'uruzabibu abwira igisonga cye ati hamagara abahinzi ubahe ibihembo byabo, utangirire ku banyuma ugeze ku ba mbere. Abatangiye mu isaha 11 baje, umuntu wese ahabwa idenari imwe. Ababanje baje bibwira ko bahembwa ibirutaho, ariko umuntu wese ahembwa idenari imwe. Bazihawe bitotombera nyir'uruzabibu bati aba banyuma bakoze isaha imwe ubanganyije natwe abahingitse umunsi wose tuvunika twicwa n'izuba. Nawe asubiza umwe muri bo ati mugenzi wanjye, sinakugiriye nabi, ntuzi ko twasezeranye idenariyo imwe? Ngiyo ijyane ugende. Ko nshatse guhemba uwanyuma nkawe, mbese hari icyambuza kugenza ibyanjye uko nshaka? Kundeba igitsure, kuko ngize ubuntu. Uko niko ab'inyuma bazaba b'imbere, kandi ab'imbere bazaba b'inyuma. Amen. Mwajye muri ubu bwenge bw'umwe wacu mumenye ko uyu ni umugani uravuga iby'ubwami. Ashatse kuvuga iki umwami? Ubwami bw'Imana ntibukora nk'ubwo mu isi. Bufite principe zabwo, amahame yabwo, protokole yabwo, imigenzereze yabwo, amategeko yabwo, filozofi yabwo. Amen. Mwumva izi principe nizo mu isi? Mu isi ni ikintu cyose n'agaciro bihwanye. Wakoze cyane ahembwa menshi, wakoze gake ahembwa make. Uko nisi ikora. Ariko mu bwami bw'Imana mubyumvise. Amen. Kwanza yahereye kuri bandi abanyuma. Mu isi bari guhera ku bandi kwa mbere. None wose yabanganije abaha kugira ngo abereke ngo mu bwami bwanjye, amen, haleluya, n'ubushake bwanjye bukora. Kubera iki? Monarch, absolute power. Nta numwe basangiye power, nta numwe basangiye ubwami bwe, ni ubwami bwe. Bivuga iki rero? Hari ubuntu bw'Imana buri mu bwami bwe. Yavuze ngo ese mundebe igitsure ko nagize ubuntu. Wayibize ngo sinkwiye kugenza ibyanjye uko nshaka. Ni bya bindi yavuze umwami. Atubisome. Mwumvise mu bwami bw'Imana bitandukanye nibyo mu isi. Hari principles z'ubwami bw'Imana zitandukanye n'ama principe yo muri isi. Amen. Abigenza uko ashaka, ko ntawe umugisha inama, ntawe umugisha impaka, ntawe wagisha inama, ntawe umugisha impaka. Abigenza uko ashaka. Biragoye abakristo b'uyu munsi, amen, kwinjira mu bwami bw'Imana, kuko bakwiye kubaza kubusobanukirwa. Amen. Niyo ni mu ma principe nashize kubereka ubwami bw'Imana. Somere Matayo 7:21.
umuntu wese umbwira uti mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Amen. muri ubwo bwami ikintu kimwe gusa cy'ingenzi ni ubushake bw'Imana, nta kindi. Ubushake bwawe nta mwanya bufite, hakora ubushake bw'Imana. Ntabwo ari ubushake bwawe, ntabwo ari ubushake bwa kanaka, ntabwo ari ubushake bwanjye, ni ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu rero abantu benshi birabagora. None kugira ngo tububemo, ko twabuvukiyemo twebwe abakiriye Yesu Kristo, abavutse ubwa kabiri, ko twabuvukiyemo, niki ukwiye kumenya? Twamenye ubutware Yesu yabugarukanye, Satani yari yaratwaye. Amen. Twamenye ko ni ubwami bujuje ibyangombwa, ariko bufite imiterere yabwo n'imikorere yabwo. Twamenye ko hari ubwami bufite ibyo ubundi bwami bufite: ubukungu, ingabo, amen, umutungo, ariko ubukungu, ingabo, amen, territoire, aho bukorera, abaturage babwo, imiyoborere yabwo, umwami wabwo, amen, na culture yabwo, umuco wabwo, ubwami. Niyo mpamvu rero ubu turashaka rero kumenya ni gute twaba muri ubwo bwami, nuko tumenya umuco wabwo, imigenzereze yo muri ubwo bwami, umuco wabwo, kingdom, amen, culture, umuco wabwo. Manishimwe. Iyo tuvuze umuco tuba tuvuze indangagaciro, amen, les valeurs du royaume. Icyambere ni ubwami bufite n'agaciro urukundo. Ngo Imana yakunze abari mu isi cyane ituma utanga umwana wawe w'ikinege, umwizera wese ntazarimbuke, ahubwo ngo boraho. L'amour c'est la valeur du royaume. Urukundo ni agaciro z'ubwami, ni umuco w'urukundo. Yohana 3:16, sibyo? Ijambo ni murizi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Umuco w'Imana ugizwe n'urukundo. Ya kabiri, umuco w'Imana ugizwe n'imbabazi. Imbabazi. Amen. Abari muri ubwo bwami bakwiye kurangwa n'urukundo, bakarangwa n'imbabazi. Nimba uri ubwo bwami, kirazira ko ugira inzika yo kugira imbabazi, nkuko nawe wazigiriwe n'umwami w'uwo bwami urimo. Amen. Ayumvise? Nta kwihorera. Muri ubwo bwami nta muntu yihorera. Imbabazi. Birumvikana? Imbabazi. Indangagaciro z'ubwo bwami ni urukundo n'imbabazi. Iyo dusoma Imana ubwayo, amen, irabivuga muri Kuva, amen, Kuva 34 umurongo wa 5, umurongo wa 4 ugeze ku murongo wa 7. Reka ubwayo yivuge, amen, ibiranga kandi ngo nibyo kuranga ubwami bwayo. Mose abaza ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere, azinduka kare mu gitondo, azamuka umusozi wa Sinayi uko Uwiteka yamutegetse, afashe mu maboko bya bisate by'amabuye byombi. Uwiteka amanukira muri cya gicu, ahagarara nayo, nawe yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati, Uwiteka, Uwiteka,
Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuruza babo b'ibigihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa, ihora abana gukiranirwa kwa base, ikageza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Amen. Amen. Mwumvise uwo mwami arangwa n'iki? Mubyandike. Dieu miséricordieux, Imana y'imbabazi. Indangagaciro z'ubwami bw'Imana uretse urukundo hari imbabazi. 2. Compatissant, compassion, ni Imana y'impuhwe. Amen. Ntabwo inezererwa no kubona umuntu ari arababara. Kwa kundi twebwe muri iyi si, iyo umuntu umwanga ukumva ko bamurukanye ku kazi, ahita nawe ufatanya n'abandi kumuhindura ikiru y'imigani ngo kanaka se uherutse kumubona, ati mpa amakuru ye igekanya guhe neza, ngo ubu nta n'akamambira gifite, ngo wamubona se. Wabibonye? Uwo ni ubwami bw'isi, niyo miterere y'abantu b'isi. Uwo udakunda urota gusa wumvise ko amakuru mabi ariyo yamuvugwaho. Wabibise? Ariko mu bwami bw'Imana ni indangagaciro za compassion. Bavuze ko ari compassion, impuhwe. Hanyuma ikindi, amen, lent à la colère, ngo ni Imana itinda kurakara. Niyo mpamvu ibwira abari mu bwami bwayo, irababwira ngo nuyagera kurakara, ngo izuba ntirirenge ukirakaye. Ne faut pas te coucher sur ta colère, kuko ntabwo mu bwami bw'Imana uburakari bufite intebe. Mwabyumvise? Izi ndangagaciro z'ubwami ni culture, kingdom culture. Hanyuma riche en bonté, ni umutunzi w'iki? Akunda kugira neza. Ineza nizo ziranga ubwo bwami, nta nabi ibamo, ni neza gusa. Kirazira ko umuntu ari muri ubwo bwami atekereza inabi ku muntu. Kirazira, uretse kuyikora no kuyitekereza, kirazira. Amen. Haleluya. Amen. Indangagaciro z'ubwo bwami ngo ikibi mukinesheje icyiza. Iyo niyo culture y'ubwo bwami. Niko bimeze ku isi. Ikibi kiturwa ikindi. Ahubwo hari n'igihe icyiza bakitura ikibi. Ugasabira umuntu akazi aho ukora akaruka kakuvanishijeho. Murabona? Nibyo bita mu Gifaransa les antivaleurs. Ndio zuzuye mu isi. Ineza bakayitura inabi. Umuntu wagiriye neza agahindukiraho kugira nabi. Niko bimeze. Niko isi imeze. Hanyuma, et en fidélité, riche en fidélité. Ni Imana y'umutunzi ubwizera, niyo kwizera, kwizerwa, ni mwizerwa. Natwe ngo tube fidèle. Mu bwami bw'Imana indangagaciro zo kudahemuka, indangagaciro yo kuba umudahemuka. Ukwiye kuba uri umuntu mwizerwa, mwizerwa mu buzima, mu ijambo, mu bitekerezo, mu migirire no mu migenzereze. Turashobora kukurura liste ndende indangagaciro z'ubwami. Amen. Ibi byose iyo tubibuze, twebwe nubwo twakejejwe, ko twavuze iki? Abefeso 2:8 ngo mwakejejwe kubw'ubuntu, ngo ntibyavuye kuri mwe. Amen. Twakejejwe kubwo ubuntu bw'Imana, kubwo kwizera, ngo ntibyavuye kuri twebwe. Amen. Tumereho hano. Ibyo nibyo bishuka abantu, bakitiranya gukizwa, amen, no kuba mu
mu bwami. Ushobora kuba ukijijwe ariko ntabwo uri mu bwami, kuko gukizwa nta bigo biva kuri wowe. mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Amen. Voilà. Wayibize? Iyo wizeye Yesu n'umurimo we urakizwa, kuko nta na kimwe wowe ukoze, urizera gusa. Ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije, ngo ni impano y'Imana, ariko ntabwo ariyo bituma tuvuga ngo turi mu buzima bw'ubwami. Ushobora kuba ukijijwe ariko ntabwo uri mu buzima bw'ubwami. Indangagaciro z'ubwami ntazuzi, nazo ufite. Wowe ugendera mu ndangagaciro z'isi, ariko warakijijwe. Dukurikije Abaefeso 2:8, warakijijwe ko kwizera, ariko ntabwo ufite ubuzima bw'ubwami. Amen. Kingdom culture nayo ufite, imico y'ubwami bw'Imana nayo ufite. Undi rero ikindi kigaragaza umuco w'ubwami bw'Imana ni umuco witwa gutanga kurusha guhabwa, la generosité. Kuba giver aho kuba receiver. Mu bwami bw'Imana utanga niwe mukuru kurusha uhabwa. Ibyo se biroroshye mu nzu y'Imana? Biroroshye? Ahubwo abantu bashaka guhabwa imigisha. Imana yababwira ngo batange na duke, ikabagora kudutanga, kubera ko ni umuco tuzana mu nzu y'Imana uwo mu isi. Wayumvise? Turashaka imigisha y'Imana, ariko ntabwo dushaka, amen, gutanga mu by'Imana yaduhaye, kugira ngo Imana ikomeze ihimbazwe, ubwami bwe bujye imbere, ubutumwa bwiza bukwire hose. Kubera iki? Kuko ntabwo tubatswe muri twebwe uwo muco. Uwo ni umuco w'ubwami bw'Imana. Umukuru mu bwami n'utanga, tuhabwa. Amen. Ikindi kiranga umuco w'ubwami bw'Imana ni iki? Umukuru muri mwe abe umugaragu, niko Yesu yavuze. Ngo ushaka kuba umukuru abe umugaragu w'abandi. Mu isi umukuru nukorerwa, abato n'abamukorera. Mu bwami bw'Imana umukuru ni umukozi w'abandi, ukorera abandi niwe witwa mukuru mu bwami bw'Imana. Mu isi umukuru nukorerwa n'abandi. Niyo mpamvu Yesu yakenyeye akoza ibirenge by'abigishwa be. Petero ashaka kwanga, yari arabereka ko indangagaciro z'ubwami bw'Imana zitandukanye n'izo mu isi. Amen. Reka tubasome nibura aho, kuko hari isomo rikomeye. Muri wo murayifata? Nimubona ko ari ikinyuranyo cy'ibyo twakuriyemo. Yohana, ubutumwa bwa Yohana. Mwabiza bwa Yohana. Haleluya. Turasoma ibice 14, tusome 13, umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 17. Twigore dusome imirongo yose bari 17. Amaze dufata umwanya wo gusenga, tuzaturangije umutwe uvuga ngo umuco ubwami bw'Imana. Umunsi wa Pasika utarasohora, Yesu amenya yuko igihe cye gisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri se. Urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Bakirya ibyo kurya bya nijoro, Satani yari amaze koshya umutima wa Yuda Isikariota mwene Simoni ngo amugambanire.
Yesu amenye ko se amweguriye byose kandi ko yavuye ku Mana kandi ko asubira kuri yo, ahaguruka aho yariraga, yiyambura umwitero, yenda igitambaro aragikenyeza. Aherako asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Nuko yegera Simoni Petero, nawe aramubaza ati, Databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Yesu aramusubiza ati, ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati, reka, ntabwo nzemera na hato ko unyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati, nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Tukiraho abyumvise, Yesu arakenyeye, amen, atangiye afata base y'amazi, ubwo na Yesu mirahari, atangiye koza ibirenge by'abigishwa be. Ku Muyuda ni skandara, kuko bazi ko iyo umuntu atashe mu rugo, umugaragu ahita aza koza ibirenge bya shebuja. Abyumvise, niwo muco. Nivuga ngo mu rugo umugaragu aba yiteguye, yakumva shebuja aje aba yateguye amazi akamoza ibirenge. None Yesu afata umuco basanzwe bazi, bavukiyemo, bakuriyemo, none akoza ikinyuranye, aho kugira ngo bo bamuzi ibirenge, kuko ni shebuja wabo, umwigisha wabo, ni mukuru, ahubwo niwe atangiye kuboza ibirenge. Petero rero n'umwe yavuze, none ntabwo ari wowe unyuza ibirenge. Wanyumvise? Kuko ibyo ntabwo ariyo culture, ntabwo ariko ibintu bikorwa. Yesu avuga ati, Petero, nutemera ko Petero avuze sinemera, nutemera ko nkoza ibirenge ntacyo uza duhuriyeho. Niko iki? Mbere yavuze ngo ibyo nkora ntabwo wabimenye ubu, kera uza. Bivuga ngo ntushobora kumenya iby'ubwami, amen, n'ubu bwenge bwawe bikeneye revelation. Byari ngombwa ko igihe umwuka wera azaza, amen, haleluya, niwe azabigisha, amen, iby'ubwami bw'Imana, kuko bikeneye revelation, amen. Aho baracyari bakamere, kuko umwuka wera ntabwo araza, ko ni mystère. Ibyo rero arakora kuri bo ni mystère, ntibisobanutse. Hanyuma ijambo rya kabiri ngo nutabyemera nazo duhurire ku iki? Nutabyemera ntabwo uzabona ubwami, kuko iyi migenzereze yo mu isi nayo ihuriye imigenzereze yo mu bwami. Nushaka kuba umwana w'ubwami, ukwiye kwemera ko nkoza ibirenge. Araza kubabwira nyuma ibyo ari byo. Simoni Petero aramubwira ati, Databuja, noneho ntunyuze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire n'amaboko, umese n'umutwe. Kubera iki Petero yageze aho hose? Kuko aravuga ati, icyanandukanya nawe, noneho ntabwo ari ibirenge gusa, ndemeye ko unyoza hose, kuko yumvise ko biri grave. Yesu aramubwira ati, uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe uboneye rwose. Namwe muraboneye, ariko si mwese. Aravuga Yuda. Icyatumye avuga ati ntimuboneye mwese, ni uko yari azi uri bumugambanire uwo ari we. Nuko amaze kuboza ibirenge, yambara imyenda ye, arongera aricara, arababaza ati, aho mumenye icyo mbagiriye? Munyita shobuja n'umwigisha, ibyo mubivuga neza, kuko ariko ndi koko. Nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi shobuja n'umwigisha, niko namwe mukwiriye kubyozanya. Mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Ni ukuri ndababwira yuko umugaragu ataruta shebuja, kandi intumwa itaruta uwayitumye.
mumenye ibyo, murahirwa niba mubikora. Amen. Amen. Aho arora buildinga iki, arorubaka iki muri bo? Kingdom culture. Arabwira ati mu bwami bwanjye, amen, umukuru nukorera abandi. Amen. Ntabwo ari ukorerwa, ukorera abandi. Esprit de service. Nimba intumwa, amen, itaruta uwayitumye, haleluya, n'umugaragu ntarute shebuja, kandi Yesu Kristo niwe ibyo byose yagakorewe, ariko rero abakorera ngo basigire itegererezo. Ngana muzamuhiriwe nimubikora. Mu bwami bw'Imana umukuru ntabwo ari umukuru mu buryo bw'isi. Nufata abandi akabashira hejuru ye, akabona ko bari hejuru ye. Nutarebera abandi gutya hasi. Ni bya bindi Paulo yaje ku extendinga, yaje kubyagura mu Filipi 2 umurongo wa 5, amen, kugeza mu 11. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Amen. Ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Nuwe mutima wo guca bugufi, amen, wo koza ibirenge y'abakamwogeje ibirenge. Rero muri kingdom culture, la culture du royaume de Dieu, umuco w'ubwami bw'Imana, amen, ni umuco wo guca bugufi. Iyo ugendana umutima wo guca bugufi, kubera ko umuco w'isi ni uwo kwishyira hejuru, ko Satani niwe nyiri uwo muco. Amen. Satani yari orgueilleux. Niyo Bibiliya ivuga ngo kwishyira hejuru kubanziriza kugwa, ariko kwicisha bugufi kubanziriza gushyirwa hejuru. Ngo uzicisha bugufi azashyirwa hejuru, ushyira hejuru azashyirwa bugufi. Rero kwicisha bugufi ni umuco w'ubwami. Amen. Hari ijambo rivugwa kuri uyu n'agaciro, bavuga ngo l'humilité c'est le manteau de chef. Ndabivuga mu Kinyarwanda, l'humilité c'est le manteau de chef. Ngo guca bugufi ngo niwo mwitero w'abatware w'abahambaye. L'humilité c'est le manteau de chef. Guca bugufi niwo mwambaro, niwo mwitero w'abatware, chef. Ariko mu isi siko bimeze. Le chef ni umuntu arebera abantu hasi, abera munsi y'ibirenge bye. Chef araje ku kazi, bigenda gute? Bose batayifata neza. Kubera iki? Niwo muco twavukiye mu isi. Amen. Chef ni umuntu terroriza. Chef ni umuntu yageze bose barakangarana. Ariko mu bwami bw'Imana c'est l'inverse. Umukuru, amen, umutware w'abandi, umuyobozi w'abandi, amen, ngo arangwa no guca bugufi, akabaserva. Abashinzwe
arabaserva, arabakorera. L'humilité, c'est le manteau des chefs. Donc, valeur ya humilité. Inagashije guca bugufi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ngo nubwo asanga wakamero k'Imana, nubwo yari Imana, ariko yicije bugufi. Munsi y'abamarayika, munsi y'abantu, kugeza ku muntu wo hasi cyane yitwa imbata. Kugeza aganduka, kugeza ku rupfu, kandi atari urupfu rwo mu bitaro, urupfu rw'isoni ku musaraba. Ngo niyo mpamvu Imana Data yamushize hejuru cyane, imuha izina riri hejuru y'andi mazina yose. Si mu gihe cya none no mu gihe kizaza, kugira ngo mu izina rya Yesu amavi yose apfukame, ibiremwa byo mu ijuru, byo mu isi no munsi y'isi, kuzimu, n'indimi zose zature Yesu Kristo ari Uwiteka. Yesha Imana Data twese icyubahiro, kubera gusa guca bugufi. Imana irakunda guca bugufi. Haleluya. Rero nujya muri Bibiliya uzabona izindi ndangagaciro nyinshi ziranga ubwami bw'Imana. Uzabona izindi ndangagaciro nyinshi ziranga umuco ubwami bw'Imana. Dufate iminota 10, umwe wese agende yisuzume ko izo ndangagaciro azifite. Amen. Izo adafite azisaba Imana umushoboze kuzigira. Uko turagenda twigishwa kuba abana b'ubwami. Iminota 10.